Chanchin thakla khong umasana thupite Naga Pistoka interlocutor AK Misra in Dimapura Hebron Kema NSCN IMT General Secretary TH Muivato closed door akimupi in informal tagahulim na alanay khom uhi. Vaiphei News and tu tezo se Samuel Vaiphei in Chebai Kong Buhi. Chanchin Akimzom Alen Committee. Naga Pistoka interlocutor AK Misra in Dimapura Hebron Kema NSCN IMT General Secretary TH Muivato closed door akimupi in informal tagahulim na alanay khom ahi. Indian government to ceasefire chasing lai amate nikikala ki ho khom na hi NSCN IM headquarter akimu khom na uhi tu chung adinga amasape na hi. Akimu khom masang un AK Misra hi Hebron Kema kipak taga ala loplut u ahi. Tu ki het dan in AK Misra hi April tarik som lege ni akan Nagaland hungtung ahitai ti tu het ahi. Het hei khat chu NSCN IMT mapui tu TH Muiva taksa din mun ahoi tak lo zekin Hebron Kem sung po dok lo in umta ahi. AK Misra hi Nagaland sung Worker Committee of the Naga National Political Group and NPZ te tole kimukhom ding u ahi. Naga politics issue chungchang thu thu top theina ding kiho khom na Indian government in NPZ te to le kiho khom u ahi. Je kongkal achun AK Misra ajin hunsung ahian Nagaland government te core committee te tole Naga politics issue chungchang kimukhom holim khom ding ahi uti thu le het ahi. Core committee he Nagaland Chief Minister at Naipui Rio at Kol ahi community ahin Nagate Civil Society Organization Bangzat Hemle Pang u ahi ti thu het ahi. Assam Rifle 10 Chorchanpur Battalion in Manipur chule zalesom guplanga tinna infantry battalion te to kigoma operation achi thak naw khat danen aphal United Tribal Revolutionary Army chief puitu chu Chorchanpur district hopsung Dampi village apat in Alaman tauhi je chungchang thu ahin Assam Rifle te gian dan achun mon tak thu akihet het in Assam Rifle in Mapui in joint operation akibol na in UTRA chief puitu apat point som ni lani pistol khat live round sagi le Chinese hand grenade to mat khom alahi mara nung in Chorchanpur police station maban investigation ding in pek do tai tin thu attack lang hi. Bisnupur Bazar Anambol auto rickshaw parking mun mel het mana lo gari khat in ala sukha thina tok kame gai han lung chu ko khut nung ahem ti het masangsi kila loading ahi tin again u ahi mithi to kisai kisiam JSC 10 brutal killing hit and run case kame gai han lung convener in again na achun zemun athina to gai han lung kame in ama Honda Express atol pum in lampi ahung lai chu mel het man lo gari chun phumalam ataisan ahi je chungchang thu ahen gari to thina tokte ki kala thil tung hi authority ten akin theilama dan to ki tok go na pek ding ahi bangahem ti mat do lo ahi chun tuni tak apat national highway te ni ahen total satdang pum in munchum thil bol chi thading ahi tin kising sakna tai tin convener chun again bekit hi. Charel High School Silsak tu ding kha cha school ahung kai lo zik on jallai na pangten bangzat ahem le khasim thei talo in oi akin theilam vai hom tu ten sui pek lo u ahi chun munchum boina siam ding ka hiutin All Manipur Student Union Secretary General Bikramjit Thongam in attack lang he. Suknu Assembly Constituency hop sunga Charel High School azil sak tu kha cha akai pogiti hi zani khan emsu team khat in avakan thau ahi je chungchang thu ahin emsu General Secretary Bikramjit in tihin again Charel High School hi 2014 kum junior high school khat alahi chu high school ding upgrade alaki bolta ahin la kumchom cha nung in jalsak tu pasagi hijing lai kha mi panga te transfer ball kit
อุเลมีปนีแบบอินแอนคอลโซโลดิ้งดินมุนอินอลาตาอาฮีตักอจุนเจลสักตูปนีเตนีเลสกุลอากายตักโลจิกอุนอันนี้โลกูลอินบงฮอนเกียกนาอลากิสวกตาอาฮีสกุลเกียงนายาตุมเวลาอินซุงหักสตักตักเตจูสกุลไกโซตาโลอินคิดอุอาฮีจีอาเอจูเคชัน ZEO in akihet lo sak jing hi wangsit tak thil a hi school kai lo jil sak tu te chung a hin akin theilam a action lak ding a hi je golden mun thil tung hi vai home tu ten akin theilam a and sui ding in MSU General Secretary Bikramjit in again be hi Imphal city dagi yamna chathoabal leibam pham sidadi nomagi suri hingjariba singna private school thangam jadam imung manungi heirui singdi lairik tamhandana minai oinabagi lambi natragana ekoi lairik laisugi mangan phangdana ba khona rabra haibadugi singna ba leijai masida ekoigi utilize tawgriba oja manga se kari maramgi utilize tawgribano makoigi tawbagi maram haidare school muthana bagi daita se makoi ani na lobra na amokoigi oja manga na lobra haibadu ekoi yam chaung lawi aduga oja ani lakribisu chapchaba department esa logadamni aduga matamdugi ekoigi education S ki commissioner amasung director jet ladiba ZEO sing ladiba staff sing asina kari oina ubano makoigi phone da natragana makoigi table da che oina work tawra laibirabra school da sula lakpidrabra makoigi system asina lagadi manipur gi chahi khara gi matungda manipur gi khunai se kari oira kadage haiba se makoi da khandrabra tolop khatangi urbo oira kadi oja sing ju loi lokthok pigro aduga director da la phambi riba commissioner da phambi riba amasung ZEO da phambi riba oja ngai si ju loi to pigro tu kumsung December tha tiang ahian oinam SC hop sunga zo se kenga tui hoidon pek pat hiding ahi tai tin oinam SC MLA iringbam nilini in atak lang tai ji thu hi oinam assembly constituency munchum choma water supply scheme a renovation chule athak akisiam ding water supply scheme te athak na avane na again ahi ji hun achun ti hin again bekit a hoizuman a water supply scheme hi nidang a liter lak needing well capacity kha 2 liter lak somding well a sukpun hiding agot a hi jal jivan noi a cheng coding well lut a hoizuman a kisiam project hi ahun tak a zo a hi theina ding a pankila ding a hi alang khatlam a assembly constituency sung ami p10 tu a idon u hi ahung ki pa na aki at nung in tui hoi pek thei hiding a hi ti a hi zek a tui hi mi pi te don thei ding a kisiem a hi tin again bekit hi jehun achun public health engineer department Bisnupur division a EE punyam rambu in again a department ahin manpower tak subject a nop taksa sep thei lo himale tu hin chu company te to ki khut job in war footing a project te hi ki khoi pan a hi tai ji komkal achun tui haksa hi ki boijing nalai a hi bana je chungchang ahen forest department te kinga lekha pi in hesakna le alakitut a hi tai tin again hi zani huna ethakna avakine a thobal water supply scheme Laison Part water supply scheme Tera Uraga Yainang Part water supply scheme Awang Soy water supply scheme Leimaram Nailama augmentations of Leimaram Iringbam area water supply scheme Tingkai Kunowa accelerated urban water supply scheme le Waroi Ching a Kisazing Lai Zotian Hinai Lawa water supply Din Munte chu MLA I Nilani in Alienta Ahi Kendra sigi mihut ama oina sigumba ising phangdabai awabasi tabul khakdan natabanina khungangi loina adugumba leibanina sungsoi soidana yungdong khudingi ising phanghanabagi thauram plan se sungsoi soidana paikhatlibase sidai sida mapung oina yenchandana sungsoi soidana phanghanabado honagani Family Court Thobal a regular judge logic hi lemchang lona tam tak hi tin Thobal District Bar Association a Vice President Advocate Khangembam Arun Kumar in thu lakhom tu te kinga atak langtai Infala Manipur Press Club a media te kinga Advocate Khangembam Arun Kumar in again a hon bangchan ahem apat Thobal a Family Court ahin regular judge khat koiding alaki phut sing ahi jebep hi hello in Thobal a Chief Judicial Magistrate le ahun ki khial nungting a transfer netting le bol nai lo a uhi ji chungchang thu ahin akisai pi tu ten keng a bangjat pe hem alaki tut male bangma thu don butna alaki dong lo ahi
je ga chun tuni akipa sim in lekha ki pi hi limsak lawa a hi chun lung oi lo na esa ki panding a hi tai tin Thobal District Bar Association a Vice President Advocate Khagembam Arun Kumar and again bekit hi Family Court Thobal se 16 July 2017 da makada panjiri ba koi kai khumda ba matik chala ba koi kai yam su kai khumda jara ba dignitary sai tare makoina sangabi ra banin koi dabi se thangri ba koi dabi ti tan gani adu ko na tawdui thabak se it will be in a very peaceful shanti way na tawgani non violent singsa yawoi and democratic process ta tawgani koi logi wa ma ta tawjoroi aduna masi karigino haina tawjari baje koi na ana de masi karigino ta koi na tawrino haina sidagi tharaga nipani ki manunda kansan or thodi tina yengjan biu adu yengjan gi ta koi protest tawgani Manipur Chief Minister N. Biren at Suinanoi Achi Thajing War on Drugs Campaign Support Polna in Anti-Drugs Campaign Through Music Kiti Campaign Khat Hi Ki Gong Galding Ahi Tin All Manipur Music Association as Secretary A. Rabindra in Atak Lang He Ama in again Bena Achun Honung A Igam Lego Hung and Golding Tu Khang Thak Te Hi Kham Thei Thil A Kipie Atam Mata Ahi Ze Hin Khang Thak Tam Tak Hinna Sumang Thei Hungi thei hi igam sung uhi za laga somge ting vel hi kham thei thil bang ham khat back ball in u ahi je golden mun hi ahi tak zik in music ball 210 mok hi dikpona ti lungyal nei in drugs campaign khat ball ding ki go ahi campaign hi to ki sai a Manipur a Chief Minister N. Biren ki mu pi in thupoi mo bangjat hem le ki gen khom ahi je ga chun Music Mangcha Drugs Campaign ki ball hi mi P10 le a support un tin All Manipur Music Association as Secretary A. Rabindra in again bekit hi Lamdam state da drug na manghal lagliba mayam asi urubada akhoi gi All Manipur Music Association gi members singi akhoi gi thamoi da wakhal da akiba ma lakpa hai tare ngasi Manipur da apunba population gi 80% gi mathakta tang duna leikre maruena inkhalaliba na hasing class 7 8 9 try tamba angang dagi hauraga akhoi gi jamna asa tawriba jumkai panriba angang jing try bu ki angang jing ngasi nisagi pakta irang narpa na hamda war against drug na thimma compose to ne do kodong de koi war on drugs na koi semi kan de wala chan na bagi akoi admai to na ji kun na ba tawjab ne duna akoi isai ge loina na oji campaign je changchin na ba tawjab avela athupite Naga Peace Toga Interlocutor A.K. Misra in Dimapur Hebron came a NSC NIMT General Secretary T.H. Muivata closed door Akimu P in informal taga holim na ala nei khom uhi Battalion in Manipur chule za som guplanga tinna infantry battalion te to kigoma operation achi thak nau khat a dana aphal lo United Tribal Revolutionary Army achieve putu Chu Chorchanpur District Hop Sung Dampi Village apat in Alaman Tawhi Tuni ading a Vaiphei News chanchu ahitai and tu tezo se la lengon mangpha